Hey, Indofasi Wethu TV sokusipelesela umuntu ede ayikhuluma abanye abaculi yini le? Anibolinda. Uma kwenzeka into nje umuntu i-attention yakhe uyayithola. Umzukulu wayithola, Mafikizolo wayithola, SK wayithola, Saliwa, bonke abantu bathola iy'nto zabo. La sibheka-ke umsebenzi wabanye abaculi except lo kade lokhu ngikhuluma ngawo for the past 24 hours. La sibheka umsebenzi wabanye abaculi, iy'ngoma ezilapha kuma-trending list ku-YouTube ekabani, eka-Two Ocean. Isihloko sakhona ithi ngafika ngamatoho. I-EP leyana or i-album asazi. Ithi kodwa-ke ingoma kuyaqala kuyahlangana. Ingoma unumber 21 lapha kuma-trending charts. Number 2 uye laphana kufalayo uthi savele sahlukana. Unumber 1 ukhona unumber 1. Angazi ukuthi angimfaka kanjani. U-MC umphathi wohlelo uye-ke number 1 lapha nihamba khona umjulisi ngicabanga khona ukuthi no Shonga Sehlala Nkosi ingoma sesidlulile ku-2.4 million lapha ku-YouTube yona number 1. Kodwa-ke la siphethe uMthandeni SK Gcomalishe isikhova sikazwelonke. Iy'ngoma zakhe zibuyele zonke lapha especially ku-YouTube ngoba niyibona-ke ziwu-4. uFrancido Mhobholo, Woolies. Kodwa nansi kuma-trending list 24/7 sidlulile ku-103K wama-streams ihle number 17. Isingenilena kwi-top 20. Then-ke kumele ube worried-ke wena-ke obukelayo oseceleni ongazi ukuthi yena akhambani. Wenza kanjena uMthandeni uqala slowly agcine kakhulu. Uqala kancane kodwa agcine ngamandla. So uyawufaka umfutho ngasekugcineni. Yilokho-ke mazi ngakho-ke. Abafowethu abathanda uMthandi abathanda umsebenzi wesikhova. Bayidlalile i-album yakhe yaphuma. Abanye badikibele kodwa abanye bayabuyela ukuyidlala because bayamthanda bayamsupport. Bayazi ukuthi umsebenzi wakhe uyayikhulumela online. Niyazi ukuthi online uMthandeni wenza kahle kakhulu. Ziningi izinto ayi-achieve-ile-ke online ey'sekhona ey'bambekayo eningahamba niyoyi-check-a niyi-verify ukuthi umsebenzi kaMthandeni lo. Kodwa ingoma yakhe ibuyelile-ke kuma-trending chat. Asazi kuzogcina kubani-ke njengoba-ke ilapho ku-number 17. Right, mzukulu ngifuna iy'nto zami. Bathi-ke ihleli ku-number 2 kuma-Spotify weekly album chart ngama-streams awu-2.3 million ngeviki lesithathu. Can you imagine? Ngeviki lesithathu i-album yenze 2,384,000. It's unbelievable. Kodwa-ke lapha kahlala khona kakhulu phambili kuba unumber 1 no-number 2 ilokhu nje ewashintshana slow ma-position. Phinde futhi ngifuna into zami by mzukulu usedlule ku-16 million wama-streams lapha ku-Spotify. Lokhu kwenzeke nge-1 month and 6 days. Just to make it simple. It's 1 month nge-6 days. Ngesikhathi mina ngenza ini le video lena is 1 month 6 days. Kodwa-ke ngokwama-official numbers it's 24 days. So ngayikhawontela lapho ukuthi ikhona okuyona kubo. Bathi-ke i-album isibili ukuthi isheshe kakhulu ukuthi yenze lokho 16 million. Le list eniyibonayo-ke i-update yama-album kaMaskandi ase-stream kakhulu nge-first week. Inamba okukhulunywa ngayo la kakhulu number 4 Falabo into engidinayo. Album yakhe ishaye 1.3 million nge-first week ku-Spotify. The first 7 days. You understand? Abantu abakwi-top 10 abantu abanjengoMenzi niyabona phela ekugcineni number 10, number 9 Limit, number 8 Nkosamagcokama, number 7 Amalanda Amathathu Sali 1.1 million. uMthandeni wangena ngengoma eziwu-4 number 6 1.3 million. Sigadumzile uMthandeni nakhona okwenza lokho last year. Number 3 Smirnoff, number 2 Khuzani, number 1 umzukulu nge-album yakhe emnandi-ke kakhulu Firefight. Iy'ngoma zakhe lapha ehamba khona noshisa amabhodwe intokazi yasoLundi laphayana. So i-list-ke ileyo update nje ukuthi yena umuntu osengenile as number 4 uye bani-ke uFalabo. So bekuyilokho nje ingane zakuthi umuntu azokuveza njengamanje azokhuluma ngakho-ke. Bengekuningi-ke i-update yabanye abaculi siyakhuluma abanye abantu and futhi siyagxila kubo, hhayi ukuthi asikhuluma abanye abantu. Lokho kusuke kungamampunge zingamanga lezo ndaba lezo. Alright, abantu beqhubeke bedlale ku-music-ke walezi insizwa ngoba yizo ey'velayo la njengamanje njengoba sikhuluma nje senza nje le video enisalahleke isiyodibana ngokuzayo. Sibonge ithuba.